Malala malia ho eki mo e lele tonga kotoa whiwhi ki taitai lele ki mo tolu ke whiawhini ki he unio ngongo ai le te oka mafo ke televisoni tonga ke whiawhini. I e wakaiko ke ngahi ulu i o ngongo, tali e whalelea o tonga ai lao whakanganga ki e whahua te paanga wanoa wanoa wa tolu ke nganga we ai pule anga wanoa wa. Tu utai tonga ni e he ahoni e tama pilinisi kalauni mhono whale, hiri ai nau mea i Australia i he maa i moa ko e tama pilinisi kalauni. Pea tu utai tonga ni e ahoni ai ahi whatipua me tika koia minista takma mata ai pule anga whatu i koia o sau te alepea. E te epe me ngahi tānoa kehe amuyange whataha me tau wakai koia ki he whamimui taha koe me mala e sipoti ka maa whoki e whamatala ea. Ka koe wakai lewa eni ki he whakai ki. Ko tali whalelea o tonga ai lao whakanganga ke whahua te paanga wanoa wa tolu ke ngahi ngawe koe ple anga wanoa wa. Ko tali ene whalelea hiria ai ngahi whemea aki ke patseti koe a tau whapaanga whaou i he komiti kakato. Ko e whakaiki ke talano koe te tawakai heni kia Liliani Paul Tele. Ko no lautu o wā, nei loto kotoa kiai e hou eki me mipa e whalelea e toko wanoa, pea lautu o tolu na nau loto kotoa pe kiai aia koe toko wanoa. I ene pehe ko tali ai e lao whanganga ki whahuatu e paanga wanoa wa tolu, ki ngahi ngawe e pule anga wanoa wa aia koe lao whanganga eni whika aua wanoa wa. I kai ngata eka na e tali ai pe ia whakataha mohono ngahi whatontonu, pe heki ngai polo kalama patseti, koe whamatala patseti me ngahi palani ngāwe, ai ngahi potu ngāwe e pule anga, ai na whemea aki ki ai i he komiti kakato. Na te tari whoki e whalea lea me whotu o tōtu oni whika tolu wanoa wa, whika akia me no paanga tō koni, ai a kulaka hake i he paanga i tahanima miliona ki ta o whapaanga wanoa wa tolu. Rotonga ni ka whamatala paanga e pule anga ki he tau, ai ku ngata ki aho tolu noa o sune o i tau ko sine tolo ia i he komiti kakato, pe awe lewa ki he pule anga ai whakotu u whakawhalea lea whika o luaki wanoa wa. I ene pehe lewa i he mea koia he sea o e whalea lea no pele whawhanua, na ne tolo i whanongonongo ai pe ai whale me he whiawhi ane a whi. O kumatu unga eni me he ikai ki to iai ha ngāwe i he asinita ngāwe koia he whale ki he hoko atu. Kei keka whakaluku fua e paseti ki tau whapaanga wanoa wa tolu, o ku wheunga ia me paanga e whitungia no wha te smare 7 miliona, ai koe paanga e whangia toru 7 miliona o whapaanga ia he pule anga, pe koe torungia ngo furuma fitu te smare 7 miliona lewa, o ku whapaanga ia me ngā hoa ngāwe ki he whakarakaraka. I he whakaluku fua koe paanga e nimangia o fitu toru te smare taha miliona koe paanga, pea koe paanga lewa e te au hiwa taha te smaliono miliona, koe tokoni koloa ia me muli. Nei tu utai tongani i he ahoni e tama pilinisi kalauni mohono whale hiria nau mea i Australia i e maa i moa ako e tama pilinisi ulkalala. Koe nau mea eni i he, peko nau mea mai eni i e waka whafoki koe pule angami Australia hiria ai kakato koe maa i moa ako a pilinisi ulkalala ki hono whailonga ako koe post-graduate. Koe kakato eni hono whailonga ako post-graduate, hiria ai ulaki mao koia hono maa i he diplomacy me he university whawhanua o Australia i e tau ko osi, ka koe tise maia o wanoa tawalu ne maa wai no whailonga ako maa e ngawe whakakau tau koe mai taumalu i whanua. Hange peko ia nei ostukatu i he ngongo koe wikeni, nei taitai whapule anga a pilinisi kalauni ulkalala mo tahene prinsesi kalauni, sinai takala e he kowana senyari koe Australia i he ofisi wha kowana o whahoko ai o wau whamawai wha osi mo tama pilinisi mohono whale ki mua penau mea foki mai koe gitongani. Kei kehe nei hoko e nau mea mai koe i Australia ke lala ngai ai ngahi wāwhinga aki kehepe mo ngai kupu whikau aki o tonga i Australia mo malawai whahoko mai gitongani. Ai ngai tokoni koe ta whaaki kehe o ka wai maa i moa pili e tauhala, nei ta take at koe tahine e ki talawhikau lahi koe a tonga i Australia, prinsesi la tufui peka, peki a pilinisi ulkalala mo prinsesi sinai takala mohona ngahi alo, pilinisi man mataongo, prinsesi halai valo, prinsesi na naspau upe hefoki ki a prinsesi salo te mafileo.
Na e tai whapuleanga e puleanga tonga i he ahoni i he ofisi ko ia whapuleanga St. George ai ahi wha diplomatika me ko ia mi he taha ngai whanua to umale ko ia i he hake lotoloto. Ko e mea mai eni ai minista ke potunga o tak mamata e puleanga whakatui o Saudi Arabia, His Excellency Ahmed Al-Ghadab, i he wāwha diplomatika i pe ai ongo whanua, hiria hono whaka ofisiale i he tau wanoa, a hono whakatu e tau wāwha diplomatika o whakafou i he whafofonga o ongo puleanga ke kautahanga i puleanga whatahataha pe UN. Ko e minista tak mamata o Saudi Arabia ko e seaia o poate o kautare kita o whanua ke ngahi ngau e whalakalaka kotoa pe o whakapaanga e whanua. I he whakataha ka whaiongōngo mo e ki palemia hua kawa me liku i he hoata o i ahoni na e whamala alai ke he taumua a ahi koia e minista ke potu ngau e tak mamata o i puleanga whakatui o i Saudi Arabia, His Excellency Ahmed Al-Ghadab ki tonga ni. I he ahoni o kutau mai ai ai minista tak mamata a Saudi Arabia tau mai he osi ai ua ko ni whakataha pe taha pia moe motuani moe hau me mipa o i kabineti pia whokilewa i he whiawhini. Hange pe ko protokolo na e whai aki ke ngahi a ahi mai e ho ek minista ki mua ko i kau nautolu koe o konte ki pau ke tesi katoa red test ta tau pe moe mau whie mau ke ta wha ke taha ko hinga pe ke mahina o hao ai ngo pati ko ni tena fetu taki aia o ku fa ia ai o tau mai folau ko ni he osi ai wa ho ata o e ahoni Kai kehe koe a ahi whadiplomatika hono tolu eni ko whakahoko mai ki tongani i loto pe eni i he mahina e taha. Hilia kamata i mai e minista ki muli ai le papulika o i kakai o siaina, His Excellency Wang Yi, pe koe hoko mai ke minista ki muli a Australia, Her Excellency Penny Wong. E hoko atu pe ano mui i he ngonga le te o tonga, ai whamimui taha ko ia mi he a ahi whadiplomatika ko eni o whakahoko i he ahoni, me minista tak mamata o Saudi Arabia, His Excellency Ahmed Al-Ghadab. Mai o ngonga le te o me televisione tonga, ko asnolita tu i vai. Ko e whaiako ko ia mātonga, ko e whakawhianga i whisusimu aia ki hono te waki ko ia ai hako tupu e whanua ki he apongpongi, ai ko e konga ia mea ko e eki pale miaka ko e eki minista o e potunga we ako mo ako ngawe, i e whataha anga whakaako hono wha ko e whaiako maatonga. Senolita tu i vai mo e whakaiki ke talano ko ia. Ko e make he anga ia e whakatahani ko e whamamawha ia e ilo me poto i lea whakatonga, me ngai whonga i e whakahaku whatongia i he wau ka wā. Ko e kawa na tuki. Nei kamata ki pe ai wau ka wā e ulu motua o i puleanga ai ko e ki pale mea hua kawa me liku, ka koe wha i mata o i tau ataina, ko e huri o i haawaka o tua ko ni tau mua, ki wha mo oni ai talite o iako, ai matawai ki whanua pia mo siasi. Nei fofolai whala kai a rea ka i ngā, pene katoa e tupe ai ako i he pangai, ki e tālanga ai tauhi wā, mo i whakailonga i ai tala o i whanua. O ku fotu ai e he potunga o ako e kaweinga ki tataki aki ai whakataha anga ko e ni, ko i whanua pe tangata. I he mea e ki pale miaka ko i minista e potunga o ako mo ako ngawe hua kawa me liku, o ni whamamawha i ai mahu inga o i lea whakatonga, pe he ki he neongo ai masani e kuonga o ono pōni, ka kukei laka nge pe ai koloa le lei mei he tuku whakaholo. Pongpongi ni, ke tau toi siofi mua ai tūkunga o poto ilo lea whakatonga, mo whakawhea ngai. Pea neongo o kulahi, e ngawe le lei ko lava, o ke ilahi pe ngawe ke whai, i he whakakaukau vai ia ai motuani. Ko whikaukau ake ilo poto lea whakatonga mo whakawhea ngai, o ku mahu inga ke whai hano wakai, pe whai ha whekumi ki ai. O ku mahu inga whoki a ngai whekumi o whai, e malae o ako, he talme tu ai, hono fofoa e ako, he ngai whonua tāla o maamani, ka mo e a mai a mahu inga o whiwhiri ki he ilo, ka mo whie mau ke tali e te whehui, he ngahi mo o ni mea. Lotonga e polo kalamana e whoake pe mo e tohi tokoni ako volume tolu ke ngawe aki e kauwhai ako maatonga. Ko e kauwhai ako maatonga o ku kanoloto e visone palani langa whakalakalaka
Wanoa tahanima, wanoa wanima, pea koe pauturi ki langa whanua ia e toka teu o hakatupu e whanua ki he kaha o. Ko e whakatahaanga koe ni o whakahoko ia i he aho e tolo o kamata i he ahoni o toki kakato ki he aho whalai te. Mai ngonga le te o me televisione tonga, ko Osnorita tui vai. Na e mea tahine prinsesi salo te mafle o plolevo tuita ko e whakafe whalanglangia o e whailonga i koea i tongani a e whitunga fulu tau o e ihe taloni koea o Britania a koe ni Elizabeth Siua. Ko e taulahi e ni kei tauhi mai pe e tongani mo Britania a e wā whakakaunga mea o e onga whanua i historia talme aho koe nei wha historia in lotonga e uhalo vai a e o wauhil whaki kalauni a koe ni Elizabeth Siua na e ikaike ni ngawe ake wha malo e sali o te. Ko e o wau koe ni nei mea e pale mea o tonga hua kawa me liku o ne whafofonga i a pleanga o ene a fio. Nei kau i ne ngahi ka veinga o ene mea a ene whamaloge ngai tokoni ko ne whahoko pleanga Britania ki tonga ni i hoko mai pe au kula i he puna ko e ma unga whi mo ia umai ki tonga ni e vailasi ko e COVID tahiwa. Nei toi mea ik pale mea o whamalo ia a tokoni ko toa pene whahoko e pleanga Britania i hono tokoni i a tongani ke malmoha me he COVID tahiwa. O kuhanga nā ki atu ai pleanga tonga ke whamalo hia angi mo whai via ai tau wā whatiplometika mo Britania ki he sipoti pehe ki he ngahi skola sipi ako koe ma e whana wako i tonga ni ki haka hao toi lelei mo whakalaka angi. Ne kau ki heni mohono whamalo ia ai tokoni koe ta whaaki o e wheriri wake ea. Ai a koe ka venga mau ina taha eini ke ngai whanua koe pasuiki unau whehanga ngai mo ia o ka wai a tongani tau te whito eini ke ono whahoko koe ngahi ngā aue ke whasisi ia ngahi ngā aue o ko ia e ngahi kasa kona o kune uri i koe ai a takai. Ne kau ki hen mono toka ngai kina ngahi mea mo ui i o seni ke whapapau i malo mo ui rerei mo i kai ke wesia i he ngahi vewe koe une uri i ai tahi. I ngai tokoni ko eni ko whahoko Britania ma tongani o kone whatataha iai ai ongo whanua ke toi rerei ange e to onga koe iai ai whewhakatau aki pehe ki e whakalakalaka o ngahi tau mua o ko tuuloa. Mei he wheme aki koe komiti katoa ni a whina e tokanga ai whawhonga no pele whika ua koto antapuni no pele tuiwaka no ke wakai ai lau koe ke tānaki tuku hau me ngahi api tuku hau. Ko Lilian Poltele mo talanoa koe ia. Ko e tokanga ai no pele ke ua i tui tānaki he kau no pele ma autowhia ai tuku hau koe ia ka ke tānaki ia e he pule anga. Ko e mea eni a whawhonga no pele whika ua koe ia o tonga tapuni no pele tuiwaka no Rotonga whemea aki he voti e potu ngau e whanua, savea mui koloa whainatu la. Sia ko kore pea ki he minista, ko hige ni rotonga ni whatongia, pea ko aunga pe ke whotu mai me he pure anga, ke toi whakalerei iange, ai ngahi tuhau koe ni, ngahi api tuku hau. E ko hifo ke nei whatuku mai befoki ke hoiki, ko e totongi tuhau koe ni ngahi api tuku hau, e seni te walu noa. Ai ka foi niu motu pe ia mahui ka ke foi niu motu ia he sene te noa ka ko hi e maratu nga e sai nge mai ni puranga pa te tana ki me hatu hau e lere mai puranga e nai tai mi ne me fotu ke panga lima kana ke kitani ka ko tu i he time te tau oktono pe ke to ba kai fagalere ai la ko ia ka ko tu pe e lere ka pau ha me he puranga ko hi pe lava ke whahanga o i hiai. Nā ne toi whamamawha i e mahu inga ke mahino ke kakangi o whanua, o i kai ngofua ke whakatau ai kerekele. Ulahi ai ngahi ai kakai o kunau hanga o tofi honau ngahi api ke whakatau. O tonu ke ia haporo kalama e potu ngāwe ke whakamahino ke kakai o ke whaiha whakatau kerekele. Ka kai he taimi tatau ko taimi o ku momoi o ku foki. Ka ku kore peki he potu ngāwe ke nā pai mahana o prokalama ke whamanatu ke tau kakai. Ai lau e kerekere. Ka koe hi, koe mea ia te tau kei meri noai mo nofo no whai e ngai whatungia ke. I e kūpū tahawa ai lau ki he kerekere o ku haai, ka iai hama o kerekere tene whakatau watu pe whenga ke whakatau watu whaka au fūli ha kerekere ki a taha kehe, e whakamau i, peka ilo o ku mooni e ngau e pōpula o i kai te laka hake i he tau e hongo fulu.
Kaya koe volti e potu ngawe ki tau whapaanga fōu o ku hiki aki ai paanga e taha te smari taha 7 miliona. O ku matu unga whoki e hiki koe ni hiria hono tāna ki mai o iola o e ngahi ngawe mi ngahi wāhinga pe e whoki ki ngahi whalalaka koe mi ngahi polokalama ngawe ai potu ngawe. Pea oku ia e whatoa me lelei ai kautonga we vanila koe i tongani ki haola u toi lelei ange i he vanila hiria ai ne wesia i he fuloa koe au tā nima o Sanuari. Koe mei lama ene mahina e nima me he pā koe mo unga whi mo hake pea kula mo whenga ai kau ngowe ke to e whakaake mo tōwho owe ngowe pea ta aki mo ngahi ngowe koe nei ke i hao i he hiri i he fuloa. Nei pehe pule lahi koe kau taha hei lala vanila i wawa o Jennifer Borges. Nai ka pui e he e fukoe mo unga whi ai nau ngau e vanila. Kei taimi koe nei tō mai e whatamaki, koe taimi ana lakfua fo o mai e pini o vanila i wawa u i he sino koe fo vanila pe na e mahino pe ai nei toi tupulele e pini. E hiri koe alau mahina me he pā ai mo unga whi, o mahino pe e iai e wesia i he vanila i he taimi koe e tōli ai i he whamatala a Borges. Nane toi pe he, koe vai ua koe o nau ngahi ngā ue ke vanila o whahokoia i wawa u, ai ana e ikaike wesia ia i he fu, koe hiko tonga tapu pe mo ewa nei wesia i he fu loa koe ni. O mahino pe nei wesia ngau e vanila ia, ai hei lana vanila o ewa mo tonga tapu ni, i hiri koe pā ai mo unga whi. I whamatara pule nahi koe hei lana vanila, koe ngahi ngau e vanila koe nei i he feitu o maa ulalo, nei mahino pe ai nei wesia koe i he peau kula, nei hake, ka i whalu fuana ke lahi ange pe e ngahi ngau e vanila i nei kaike wesia e peau kula ka koe efu pe mehe mo ngā whi. O tonga nina te pehe e Borges koe ola koe fua o i vanila i tau ni o ku maa o lunga ngia mo le lei ange i he tau ko osi. O nau whenga e aki wā o whiai mai wā a whekumi koe ki a ka umai mea toko ni, panai malawa whawholawa tu me i tonda puni ai ngahi kele kele ke whahoka hono sivi aki ai vanila. Nani toi pehe kui kai whoki ko hato taha matau tau sai nisi a ka koe mahino koe kune mao me he kau whekumi, koe kele kele koe na lawa o sivi ai tō koe a vanila, e lawa ke toi ngau e aki pehi kau ngau e vanila nai wesia nau ngau e ki hono toi tō koe o e vanila. O mahino pena iai me kau ngau e i ngahi e ria maa o lunga nai kai wesia nau ngau e koe hi, he ko ikaike nau tō peha ngau e taha i hakonga kele kele ka au kulahi. Whatatau ki he whamatala koe a Borges nā ne pehe ai, koe palapale malahi koe kau ngau e, koe kaike nau tā whataha pe ke tō o vanila i hakonga kele kele, kai toi tō mo ngahi ngau e ke he ia i hakonga kele kele koe a whataha mai vanila, pe koe uhinga nei wesia ai me he efu o mau ngā whi pe he ke wesia koe a e mau anga paanga e kau tō ngau e vanila. O ngau e whatahai e he lala vanila mo e Tonga Trust te pehe ki he mori tonga i hono toko nia koia ai ngahi kolo ki ngahi ngāwe langa fo o mo whakakeake me whatamaki nei hoko i ao tāni mao Sanuari. Tau tai wakai pehen ke ngahi ulu i o ngō. Tali e he whale lea tonga ai lao whakanganga ki he whahua te paanga wanoa ua wanoa wa tolu ki ngahi ngāwe pepule anga wanoa o wā. Tu utai tongani e ahoni ai tama pilinisi kalauni me hono whale hiria nau mea i Australia i he maa i moa ko tama pilinisi kalauni. Pea tu utai tongani e ahoni ai ahi whatiplomi ka koea o i Minista tak mamata o tle anga whatui o Saute a le pea. Ko i kakato pea ai uni o ngongo ke whiawhini mi wha amu nea o take te pea kela to whale kotoa. Kai malo o pitai tau kei whi amai ko au alistupo ka mo mea.